Erokamano ahinya jo jawinji kantiere e kaunti ni ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono bende waloso kaluwore kod chenro ma gavana oseketo chakre ne yier gavana ma kaunti ni Mano Simbarati. Ang'o gini ma jopiny oseneno ma degi wuoye ewi loch manyien mar gavana ni ma kaunti ma Kisii Mano Simbarati. Niko tuna hapa na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kisii. Tunataka kuanza na wewe hapa, utatuambia unaitwa nani, kisha tuambie tangu gavana wa kaunti hii Simbarati achaguliwe, je, umeona mabadiliko yoyote katika uongozi wa kaunti hii? Kwanza kabisa kwa majina, mimi ninaitwa Evangelist Gilbert Chesoni. Mimi ni mkaaji wa Kisii County hapa na ninafanyia kazi yangu hapa Kisii. Tangu our Excellency Paulo Simbarati achaguliwe kaunti hii yetu kwa mwezi mmoja uliopita, mimi kitu nimechionea na macho yangu ni usafi. Hapa ukiangalia katika jiji letu la Kisii, takataka ilikuwa ikitupwa kila mahali, ilikuwa imejaa, lakini ukiingia Kisii saa hii unapata ya kwamba takataka haiko. Watu wanakusanya, wanasubiri gari ile ambayo inakusanya hiyo takataka wanaipeleka mahali. Jambo lingine ambalo nimechionea, nimeingia referral yetu ya Kisii County Referral Hospital. Nimechionea ya kwamba mimi mwenyewe nilikuwa na mgonjwa, nikampeleka. Kitambo nilikuwa nikimpeleka wagonjwa huko, ninaambiwa hakuna madawa nikisaandikiwa na daktari. Nikiingia kwa duka ya kuuza madawa kwa hospitali yetu ndani, nilikuwa napata ya kwamba hakuna madawa. Lakini nilipopeleka mgonjwa wiki moja iliyopita kwenda nyuma, niliandikiwa madawa na hakika nikaenda nikayapata, nikaenda nayo nyumbani. Kwa hivyo kwa hayo ambao maneno mawili hayo ndio nimeona yamekuwa change kubwa katika Kisii yetu hapa, ikiongozwa na ndugu yetu Simba Paulo Arati. Asante sana. Wacha tupate kauli ya mwingine hapo, tutasonga hapa karibu. Hebu tuambie wewe unaitwa nani, kisha tangu gavana Arati kuchaguliwa kama gavana wa kaunti ya Kisii, gavana wa pili, wewe unahisi kwamba kuna mabadiliko ambayo umeona kutokana na uongozi wake? Asante sana. Kwa majina ni Geoffrey Momanyi, au kwa hii jina nyingine hapa town wananiita Mr. Mayai. Ni mkaaji wa hapa Kisii. Ninaona mheshimiwa His Excellency na Simbarati ameanza kufanya kazi mzuri. Hata watu wenye amepanga kazi naona wanafanya kazi vile inatakikana, kwa sababu tukiona wakati mwingine tulikuwa ni kama tunaipiwa, lakini saa hii kazi inafanyikana kwa njia ya kuonekana, na sana tunaonelea angalie na kuna kama mabarabara ziliachiwa kwa njia, afuatilie zile mabarabara sitengenezwe vizuri. Zile contract watu walipewa sikaachiwa kwa njia, kama walipewa pesa hao watu wenye walikuwa na contract wafanye hiyo kazi imalizike vizuri, ndio itakuwa vizuri. Mheshimiwa Simbarati ukifuatilia hiyo kazi, na tunaona kuna mabarabara hapa town, tukienda vijijini mabarabara ni mbaya, lakini watu walipewa kazi hawajakamilisha hiyo kazi. So naomba mheshimiwa ukiwa hapo ufanye hiyo mipango, hizo mabarabara watu wapite vizuri na maendeleo mengine ifanywe vizuri. Thank you very much mheshimiwa, tuko pamoja. Asante. Angiba na moro kama katobiro ni en ja Kisii wanyalo wacho kode dhuluo nyiswa ni chakre gavana na yiere kaunti ni ma Kisii Mano gavana Simbarati nyaka sani ineno loch mare chalo nade ki pimo gi mar gavana Ongwae. Chakono gi nyingi. Nyinga en Emmanuel Moguche aja Kisii, to nasomo Kisumu, ng'eyo dholuo maber. Koro ka wawacho wach gine ne wach Kisii County, ne wayiero wago kura ma wayiero Simbarati kijanwa ka ematiyo kabisa, en gi teko. To waseneno lokruok moko mang'eny kae, en mane ni wakwaye nikech nyocha flag off yedhe motero hospital, dispensaries, waneno mano tich moro maber. Nyoro nen gi bed moro nen giloso gi jo Byrethram board, ne gine ofise kanyo, wanani be wach agriculture oketo number 1. Number 2 en ni sani tij ma en go gima kwae nyocha ne waneno Mabei oseyiero executive ministers gi chief officers gine office, Nyamira be osetimo kamano. Koro wakwaye nikech Simbani en kijana, en kijana en gi teko. Nyocha ne en wayiero nikech ne en taya, sani giwacho ni en stima kose transformer. Koro wakwayo transformer ni
mond otimnwa tich moro maber kaka oikore kabisa. Kendo wahere, waneno ni en gi vision moro maber gi jo KISII County kae. Gima tek kabisa ni en podi sani oikore, kendo en gi dhao gi jo KISII, jokuoge, jo mano kwalo county kae. Osiko ko dhao kodgi, oluo kodgi gi jo ACC be gisebedo involved. Koro wadwa kwae ni ka wadhi mbele kae, national government omiwa pesa. Simba nigi vision moro maber monyagero county wani mondo odhi level moro maber. Waneno ka county ma KISII oting'o jodak mopogore opogore. Ineno ka telo mar Simbarati bende oriwo oganda ma kuonde mopogore opogore e sirikal mar. Simbarati nyocha ne waonge ministers. Ng'eni joluo ng'eny kae kabisa, chakre daraja, gin gi kura moro mang'eny, gin gi jo timo ala kae, koro gin part of us. Gima nyakwae, nikech aseloso gi owadwa moko kae, omigi kata minister moko achiel yawa, mondo joluo be obed represented. Ka gibedo ka minister moro achiel from the Luo Nyanza gi Nyamor, nikech gi nowetewa kae and ne wamiye kura moro mang'eny. Yes. Mano kaka winjo do mane chal mar county ma KISII ko waloso kod oganda mopogore opogore kaluwore kod telo mar Simbarati, gavana mar ariyo mokawo tok gavana James Ongwae mane en gavana makwongo e county ni ma KISII. Jopiny olero kendo nigi geno kaluwore kod telo mar Arati, ka gigeno ni eti Arati dhi medo riwo oganda duto mantiere e county ni ma KISII, kendo jopiny medo kwayo ni dongruok omed bedo e kinde ni makoro ji rito mana ni mondo otaj joted migepe modhi tiyo godo e tende. Kata kamano mane kaka chal mar wach nitiere e KISII kae ni, kendo ang' na duok ni Cleophas e studio mondo idhi mbele kod chenro mamoko kaluwore kod weche mag tele counties. Erokamano ahinya Crispin Otieno kawuok e county ma KISII, kendo erokamano ahinya kuom bagono twak e yo moro makare ahinya. Wagoni erokamano.